Nermala Kenyam, Biagmal Guas me ban right ketin konalat Crodian. Leren Bialian Guas me ban right keri podan shalat, Kieta dan len Marudin Kaja, Rewiki Juba. Take a dol mashadul, Kadwala mo, Edol Medit. Kadwala mo, Dol Kaje, quick quarantine conan to Quissel became Yadi, especially in Contilla Dini, ala Dini who are written take a SSPD, Avala South Sudan People Defense Force. So Joe Majan Bugur no Bana Linkel, and our broad palping a ling there. I know Mum sure a lot key talk, Gora Ling, Liang Mugua, Ki Gora Liang, Commandant Lat Ken of Guasamani. Joe Chalat Guasame, Ramadan la Ship of Defense Force, no, to con Kakur, and Queran Chow Quadman Cab the Nidia Weekes of Sudan, a Jarwaja Kajan Shawl, SSPDF officer, Tilan Nuri, Cap and Nal can go the Allen Coquin. Ramadan la Quershale General Santino Dengwall. A Ramadan la Quedi ni SSPDF, Mental Chief of Defense Force, KCDF. Jen Lade, obeyed in Baka direct Manande Canalat. Guazadan and Charaitin Kake, Shen Worry Rashol, La General in Worry. Chagashal headquarter, La General headquarter, man take a bill palm. Michaga Chola Charaike, second SSPDF officer to Tony, Tin Tila Nuri, Katin Jenkanur community, Kapana region, Chagorol Guaskel, Kacharaike. No. Chaga Jogono Nene Tandun, Yene de Kola Nuri, Ke Nur General, Gori in a position, Ke Gori in a power. No. La Wiyen, Yarmuke born Guriene, ko baran ba jo kwany ala use in a tribal affiliation then ode yen democratic procedure de yen gor re wi ka sa Sudan ka jo ran chalat ka gwasa men jen jogo nazo no tene to motu gor lo akwa da ro de mishi kono gi kona ko chela ro ne he said some individuals have thought position of power through tribal affiliation instead of following democratic procedures since South Sudan gained its independence. Ate ga tana ki yenwari to gorni jeno biken kwer biken jeki biken power biken jek to charen matkel keneken. So na mene kwene jena already. Michelle ya gwakel yene to yen chai jigo no gor yene power lo medin kenekun ni meda na ku South Sudan ko independent ko ejek. Right now chenan kodi chenan ka kure da na chito ke 2013. Ngayen meda na yito 2013 wude me Ramkel la shibo defense force me Gerald Santino de Ramkel wal michile kwa de da ne ukoru ke jek no chene di chaka cholo no yen gor yen kwari ka bom ki ka power ngai kon diale right now kum South Sudan kon manana chela ci kon ling ka kui kuin kware jogo na no ne mi jira mo gor kwar jogo nwar to la kan nwar tilet ka tilet la kwar ka SSPDF jaga jogo joje no ne jin mo gori kwar ala gori position ko baje kwany jaga jogo no kuin kwar jen election jenone gori je baje kwany gore werki election then baje kwany jin chwa kwar so jin ci kwar ci bejek ko shor mat ka dowru ke jin ci nego ci ga joj ana bi gorno bi nego bi nek ko bi ken gor ka bom ci ga jo ci jandan telen no mo men gor ka jena jin mi jira mo gor kwar jeni bro do chunga la kwar ajene this has nothing to do with Dinka or Nuer no ajen man bi no ngwasa me en ko nya ba kwa ni ye ene kuno kono gor ka ye no mi chaje kwanya neku a citizen it ndire do arun kire wike South Sudan and then buko take a position ko bi position bi jek bi position bi ko jeka kuma nga ka kuma self ke mi yadit ki bi position bi jeka kuma South Sudan a chaje kon kwany
mi kana kwanya la kwar aka na kan ga chung kwidu telo dir le struggle bina biko naki bina biko juji ko bajilos jeni right now telo jinwa telo jinjang dindo baji kwany eneku a jene kan kwar ba kwany ke enetin continental citizen a jene leaders should be selected or should be based on the choice of voter through election and not ethnicity. Charan chaji bi kwany ko jin e bi ka doro mo but baji kwanya na ko chaji no ken. And this is what men go Dr. Machar. Dr. Machar jenne a jene election alat keje bineti kondila South Sudanese. Bi ga Ramadan no ken bi ken kwany. But she ben ka jokche do dan lel self ki me yadit keje. Jaro Santino deng che jolat gwasme. Chenge chekane to call a deni nuori. No. Chega jogono yen mega yen interested in public office. A good enough be a queer be a jek. And right now work on go queen quarry. Yen na chuang rodun. Ko work on upcoming election, we have be a rodun shung. Be a legal electoral process be a jogor. She a queer she a bugur ke de ke o jin general. She a queer she a bugur ko yen be adun of the la deni. A jenna buwe ka pool ba ju kwanyen wena mo jen do badan be ne alkaje mi bra je mi ken kon we ka do badan gorke ke legal process no ba ju kwany ala kore ne ko so Gerald deng chela do ne any candidate mi goro jen ba ju chung ke bete position kan National Legislative Assembly ke ga Council of State ke State Legislative Assembly bajidil nominate ke bajidil kwany eneku ka constituencies dan biten constituencies mo chere ke witin kono kwany ganaten chimi chalar da gwada me cha kwany lo jen dorar manari den chungtin yenji doara mo biara nun biadil kwany mi chaji nominate ke chaji kwany kana dan ti ga chonko bajilat kan bijila kwar ka goten kono gorke ban mu kana kon kwance ben tro ba kwanye ji chigam sel ke mi yadi den tama la kwanye ne ji pointu direct je ngungu chi kwany tele manang ne kon la citizen nitin tele manang ne di atino de kan kwer mo de kan kwanye tet bat sel ke mi yadi be lele be je kwanye jen che wude chalke General Santino den che kola do ne there's no need go to position work ko inquiry work upcoming election then bro do shung ala kwer chaji no yo ne kun gol dan lat ko ngaktin che tok bu kume yukul bu kwany ban mi chay lugu ne kun den tel gwat bu we keja so che den jogo no ne mi jinde ji rolu jene mi jinde ja SSPDF General Santino den chela do ne en de la de wo be country be je defend wo bo wij be je defend je rolu dara te kangu man te ke dech mi jinde ja SSPDF la do be country be defend ay jeno bi border bu je protect bi national sovereignty bu je protect ka jin ba bu la political neutral lo tel kunyu be mek ci bu chonga ran sel ke mi yadit ka ci bu chonga ran Dr. Machar bi agang ni wit karwade so kuje mo ko ngai kon diale wo kon ki election ka jen gwasmen tama gor ga jen wodi enara mo gor kwer jena wa badil we ka do dana gorke badil we re ka do dana gorke but tibu belora ba ngati ga kwen mu gori ka kana kon kwanya nego chene kon le mon selbe kem yadid mi cha kwer and then ba jo kwanya selbe kem yadid chala da joji no jin badil we do run ba jo kwanya kan mu gori ya ba jo kwanya ya to kono jen do dana ben ka ja General Santino den ke jo me che jelate jo ka chali ngane dial jo ne dial kontin te ka panal jo ne dial win dial ko ken ba ne den kon che sala ga longwad mrai kontin kan tin kon tila nuore general nuwer tin tar ka kwari tin naka nuwer pankin ka kwanwer kwa displaced chela da George no ko kono ko inquire please go no jina buwe ka channel gwanajen aji wa kwan do run mutika panal wur ka panal ba jo kwan akan ko bi kwar bi ko de jek ko ngai kon dial madan le road so en ko inquire ba jelat go tun wan General Santino den Chief of Defense Force ko de jongno de no ne yena yenwer chwa tribal chwa jelet anyok chwa ne kun chwa kan nak bako yena bi akwer bi ajek ajeri maga dana chelat
ko de tem right now na ku inquire so ma no benedi al big deal we dor ken ko big ko no lo dien bu ken kwany jen dan le rode en ban yo je ke le rodien ani biya tegamal bye bye